Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi nanya ular raja say ulang ripaka lebih ripang Allah Ta'ala yari talai ashhurul hurum. Nah pada toha tarwadan na pang Allah Ta'ala rialan na korama lebih di surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyimah fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Situngat-tungan na bilangan na ulangi risisi na pong Allah Ta'ala angkay 12. Jadi angka 12 ia angkay rialan na kita na pong Allah Ta'ala. Riaso na pancajin na koritu pong Allah Ta'ala linoy na niya langi. Ripalawangan na koritu 10 ulang angka 4 ulang lolong ipalabir. Sini na tamalabir na pong Allah Ta'ala. Ia pa ulang yan naritu talu ula si tondra Sulkaidah, Sulhijjah, dan niya Muharram. Dan niya seddi koritu masarang poleri talu yan naritu raja. Nanya mereka kada raja tampu koritu talu urufu dan niya tungka urufu na angka manang ibatuan na. Nari pamulay na koritu nasaba hurufu ra rahmatullah masin na pong Allah Ta'ala ia ulangi napatak bulu-bulu pamasin na pong Allah Ta'ala nasaba ang kay koritu mancaji say sa ulang ripakalabi ripong Allah Ta'ala maduan na hurufu jing ja jing yang kena betuang itu acata jirmil abdi matalun na yan naritu bah huruf bah. Okay natafsir ito cata birullahi ta'ala nasaman na yan napadangi pong Allah Ta'ala makaday atakku udokko ikoritu sinin na dosa-dosamu na niya atas salammu nasaba pamaseku nasabari koritu na din natalle wasilit na dosa-dosa mo ko ito pa din natalle wasilit na kilosalamu nasaba pingay nasaba asampo ni puli pamasi na pong Allah Ta'ala di mereka da malabi na pandrita tak makaday majapun na raja ulan na koritu pong Allah Ta'ala Sya'ban ulan na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yato si ramalang ulan na umma na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yamak betong makade nariko mutama ni ular raja itu pada malakula kulalo kipegok decing na niya ang kakisimata ito bakang isin na dosata makoto koro atas salat dari pong Allah Ta'ala nasaba ular raja say ulang istighfar yarika ulan na pong Allah Ta'ala sikasikasin na nariko mutama ni ular raja ang kakipamegay pada loduwatta saba iwatwiro malumor itu natarima pong Allah Ta'ala padongan natay pada tuha tarodan na tuha cata kadai yang katulima wani nadi dari tolla pada lodongan na atay lo ripuan na 5
mamulangi wani mamulan ular raja maduanna wani nisfu Sya'ban yarega wani masa 15 na ulah Sya'ban matallunna wani Jumat maapana wani alla perpitarai yarega Idul Fitri malimana wani alla perkarobai ondo labina irasang ular raja maka ditoca tani kini nadupai wikoritu atak kapungan ular raja nasaba kau madecing pada padanna nadupai ular raja nasaba napatatong sampaja wani sampaja tahajud bacaingnya korangi masih kiri di lain natu bapai meng majapunna rilollo ikoritu dosa nari pong Allah Ta'ala pada toha pacinna anak-anak mula jaji nania riwerengi lalan ripong Allah Ta'ala sarikwamang inapacue isalama 70 seputau iya wedding tamarana kasitong-tongenna na iya kana luru riput tamari suruga nasamagay nasaba alap birenna to angkay dupaingi ular raja nasaba amala madeci yang ke biasa ihe mereka de tarokir na kita lubil albab karyana yarega ibuna gurutta maulana tajul arifin sina tamalabino pong Allah Ta'ala jadi ipakai guna waktu tak madeci ular raja ulang mapaci ulang malabi makasimana hajat ulang makasimana cuma kami ripakalab diri pong Allah Ta'ala riwerengi tuha kelebihan riwerengi keutamaan sebab itu gagan umajana pancaji pong Allah Ta'ala sepodo ulang makasimana cuma kami asa makadan apite pong Allah Ta'ala alab bireng natana yang kuriturlan pada paran rupa tahu makasimana ibu-ibu na pong Allah Ta'ala rupa tahu kami riasa wawa madece wawana tumatapot sabab wawana kafir pong Allah Ta'ala matutumi bui wawana tumunabi wawana tufasi aku to farasoy itu sona pancaji pong Allah Ta'ala makasimana nanya kya napitese di pong Allah Ta'ala pangulum na itu aso Jumat jadi mutam lor raja kesingi pekanjaki badata kataro mega apalet tak perelot dari pong Allah Ta'ala uda'uni astajib lakum nasapuata elau ki aja tapaja melau asaba nigi atas matang kemaddarare ri pong Allah Ta'ala majapunna iya tu atai de cawa-cawa ri pong Allah Ta'ala iya ataku ning ngaramo pak balik iya ataku kumopi balik iya marelau tipuji ri pong Allah Ta'ala neto si atai narekodina milo melau mesa sukarana pong Allah Ta'ala mesa nalulungan magay masa kada pong Allah Ta'ala bangka pa jani hamil loria bangka pa o bangka itu tawangkay din amilo mapala ri pong Allah Ta'ala o mabangka sina taw lebih pong Allah Ta'ala mamarin apa baraka pong Allah Ta'ala adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.